2 Timothy chapter 4 verse 6, 7 and 8. Ninjani bazalwane niphilile? Anginiva bazalwane ninjani bazalwane niphilile? Hayi siyabonga inkosi, siyakholwa ukuthi sitawukhuthatana kulesithuba inkosi lesiphe sona. Amen. Nakhona ungangifunzela ngicela ngifunzele bazalwane. While sabuka ngeSiswati ngicela kufunza nganaSingisi. Remember that in a race everyone runs, but only one person gets the prize. You also must run in such a way that you win. Ngicela siandalane leyo ngcenye leyo. Run in such a way that you win. All athletes practice strict self-control. They do it to win a prize that fades away, but we do it for an eternal prize. I run to the goal with purpose every step. I'm not like a boxer who misses his punches. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Ukhona lo ngangifundzela ngeSiswati bazalwane. Anadini ukuthi labagijima ngokuncintisana bagijima bonke kodwa munye lowemukela umklomelo nani ke bantu labancintisanako bathiba bonke ukani ke ngobe labo labasuke bendela ukuthola umklomelo lophelayo kangakanani ke thina lesiyamukela umklomelo lo ngayuphela nami ke angigijimisi kwemuntu longenawo umgomo futhi nangesibhakela angigadli nje kungathi ngigadla umoya kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ngiwuganzaye ngiwente sigcili kuze mina lengishumayela labanye ngingalahlwa. Amen. Thank you so much. Thank you so much for the reading of the word. Ngicela ngisite ngi-introduce le title yalamuhla kumakhelwane wakho. Ngesilungu sithi run to win, ngeSiswati sithi Gijimela Kuwina noma Gijimela kuvuza umklomelo. Whichever ngicela umane ungikhumbutele makhelwane lele ngifisa sikhumbutane ngona lamhla ukuthi Gijimela Kuwina. Amen. Ngicela ungikhumbutele makhelwane uthi makhelwane Gijimela Kuwina. Makhelwane gijima kuzuwine umklomelo. Makhelwane gijimela umklomelo. Nako lengifisa sikhuthathane kuko bazalwane lamuhla ekseni. Kugijima kungaba kunengi. Lo mbhali uveta sithombe sekugijima nakukhonyelwa siyati labanengi kune kugijima kwemhlaba kule minyaka ledlulile. Ngiyakuthanda ke kubukela ematubane abazalwane kakhulu nakulokuthiwa yini lokuniketana lutho uyabona mos irelay. So kuyagijinywa emgijimeni ke bazalwane kuba khona labahleli lapha stadium all around bese labagijimako bagijima ensimini. Lamhla ngicela ukukhumbuta ukuthi wena nami sisensimini siyagijima. Uthi umbhalo kunelifu lelikhulu labofakazi babukile sigijima. But ngicela ukukhuthaza lamhla ukuthi ungesabi ukuthi utawina yini noma cha, but ngikukhuthaza nje ukuthi gijimela kuwina ngoba kuwina uNkulunkulu wakufaka kwabala khathi kuwe. Silapha nje bazalwane sonke sitelwe siwinile. Bathi boso science kuze kutalwe umntwana kusuke kugijima lipulo
le bantu bafuna kuthi manje mina ngifike kuqala nangihlola lapha kuthiwa it's over 200 million of these people running kuthi manje ngifike kuqala lo fika kuqala ke nguyena wina uthi lo mnye umfundisi mhlambe nami ngingamjoyina nje bazalwane uthi uyathi empilweni yami azange sengiwine ene race ngicela kubona laba ke bawina bazalwane banengi bazalwane cha okay kwathi ngithi wawina kuphi waphuma number ba ukhona labaphakamsako that's wonderful bazalwane but ke kuyenteka ukhanze ukuthi Nkosi yami awuzange sowine uthi ke lo mfundisi azange sengiwine ngaleli yanga sagijima ngaphuma number 6 bese ngi6 sigijima uthi kodwa kukhona lokuliqiniso ngempilo yami noma ngakawini kodwa mina ngatalwa ngiwina empilweni yami. You were born a winner. Utalwa vele wena uwinile. Lokuthi khona la nje lamhla kusho kona ukuthi wena uwinile. Amen bazalwane. Ungamangala awuphinza uthi uqabange noma ngabe bening 100 ke. Umbhalo lapha uthi millions. But you came first. Kufika kwakho lamhlabeni kusho ukuthi you are a winner. If you came second ngaba ukho la. The fact that ulala mhla you came first, you were a winner and you were born. Amen bazalwane. So you were born a winner and ngicela kusho ke bazalwane ukuthi that who God created in you. Ngloyo muntu lamdala uNkulunkulu kuwe iwina. Nanyalo akashaywa livalo. Ngoba uyathi ukuthi noma sisensimini bazalwane sigijima kukhona la kufaka la kuwe lokuthi mina I am a winner. Amen bazalwane. Now kwala ke bazalwane noma sesiwile sawele sonweni uNkulunkulu akashiyanga wathi hayi umuntu has lost, umuntu has failed. No. Wathi I know what I put in there. Amen. Wase uthi ke uya kuKristu uthi mina ngindale kabusha kuKristu nganipha indalo lensha lendalo lethi wena usidalwa lesisha lokudzala kwendlulile bheka kuvele lokusha kwathi ngihlabele ngithi I am a new creation. I'm a brand new man. Ungangilekelela, all things have passed away. I'm born again. Bambag. More than a conqueror. That is who I am. You are born like that. You don't exercise to be like that. Utelwe wabanjalo waba more than a conqueror in Christ Jesus. Letinkinga tonke temhlaba uNkulunkulu watati watibona wasufaka lo kufanele kuwe kuthi noma ngabe yini leqhamukako you are more than a conqueror. Ngicela ukuthi ngithi kuwe namhla ngikukhuthade uthi Gijimela Kuwina. Ngisho lani lokhu ngisho ngoba labanye bayagijima bazalwane bagijime bakhohlwe ukuthi sigijimela kuwina. Lamhle ekseni besi liftana na Pastor Mtho. So sesilate ke ngimile la simelene khona nangithi ngiphakamise emehlo ngiyabuka ngibona lisha kancane nje. Shaka kancane ngithi Pastor Mtho what is happening? Nangithi ngihlahle emehlo ngikhathi akusuye. Yena uqhamuka ngemuva and uyathi ukuthi kukhona la sigijimela khona kuze sikhone kufika ngesikhathi. Amen. So kuyendeka bazalwane sihambe sikhohlwe lokuthi kukhona la sigijimela khona, kukhona la kumele sifike khona, sifike ngesikhathi, sifike siwine, siphume phambili ligama lenkosi alibonga. So ngicela ke bazalwane ukuthi lamhla ekseni sesibuke ukuthi kuwina kugijimela kuwina kusho ukuthini. Phindze sibukisane ukuthi lokugijima kuzuwine
uthi uwinile ngekuthi ubuke ngaliphi liso. Angathi mnethu noma uready ngakutshela kodwa ukuthi sale ungilekelela. Ngicela kuqala nganaku ke bazalwane lokungasiko ukugijimela kuwina. Kule context lesikhuma ngayo, umbhali uthatha lesithombe sekugijimela iprize. Lelo phume phambili athola umklomelo. Uthi ke asithathe lowo mqondo. Asingagijimi ngathi kasati. Kuthi kunemklomelo lomisiwe phambi kwethu. But kithi la asigijimele ukuthi uphume phambili. Ugijimela ukuthi wende lo msebenzi uphinze uqethe. Kwekuqala ube ngilomuntu uphinze wende uphinze uqethe lokhu lokufake lapha ensimini akufakele kona. Amen. So kwekuqala ke lokungasiko ukugijimela kuwina ngilokuthi ugijimele kwedlula makhelwane. Ngoba lo munye uva ngathi ngifikile mina ngoba makhelwane ungemva kwami. Ngifikile mina ngoba makhelwane noma umngane wami sengisembili. Akusiko ke kugijimela kwendlula makhelwane noma kuba sembili kwamakhelwane. Sengikhumbula le indzaba yalamanye amajati ngela amabili na kale hlathini bamul bubezi. Liselinye jaha sa fasta wenda njani. Athi ayasiqanqe isihlahla. Athi kahle ngeke msokucabanga isihlahla bubezili gijima ameni ligibela malule esihlahleni. Athi ke lo moye no asigijime asibaleke. Athi ngumdlalo loyo wena ungagijima ushiye libubezi. Athi lona no ngidawugijimela into yinye nje mina ukuthi ngishiye wena. Nangishiye wena mina hayi cha ngidabe. So kugijimela kuwina akusigijimela kushiya lolo lamva kwakho noma lo seceleni kwakho. Lene bazalwane ngoba sonke sigijima elayinini lethu. Naloyo ugijimela elayinini lakhe. Amen. So ngicela kusho ke tinto letintathu letisho kugijimela kuwina. Kwekuqala ngilokuthi ube nguloku uNkulunkulu lakudalela ukuthi ube ngiko. Amen. Yo. Kwafika lo mnye umcabango ngihamba wathi aningilekelele bazalwane ngubani nje lakithi lo wake wacabanga ukuthi mina ngifuna kutalwa wathandazela ukuthi mina ngifuna kutalwa azilela ukuthi mina ngifuna kutalwa yingakho nje nyalo ngitelwe ngila. Asuphamise isandla kanye nami bazalwane. Okay. Ukhona lo wake wazile bazazilela ukuthi mina ngifuna kutalwa emhlabeni. Ngaloko ngifuna kuthini ke ngifuna ukuthi awukho la ngechance. Ukhona lo wacabanga ngawe. Wafisa ngawe. Waplana ngawe. Waphephosa ngawe. Wase futhi ngekuhlakanipha nangemandla akhe. Wenda siqiniseko sokuthi uyadalwa wena. Amen. So gijimela kuwina ke ngilokuthi wathi le njongo yaNkulunkulu yekuthi ngibe khona la emhlabeni. Athi baseFesu chapter 2 verse number 10 singumsebenzi wetandla taNkulunkulu sidalwe kuKristu asidalela imisebenzi lemihle lasilungisela yona khandi. Amen. So uma ngabe utowina ngilokuthi ukhone ukuthola ukuthi uNkulunkulu wangidalela ukuthi ngibe ngubani. Nangakubuta uthi ngubani utawuthi ngubani ngiyathi utangibita ngaleli gama lakho angisho mosibazana. But whose definition usebenzisa yipi definition ukuthi chaza wena. Lamhla ke ngifuna ukubuyisa ekutheni no batali bakho nebami bangasethe emagama. Bangane basethe nalezidlala nabibhola noma kuphi basethe sihambe ngalawo magama labasetha wona sigcine sikhohliwe ukuthi lolo wasidala wathi thina sibobani. Ligama lenkosi alibonga bazalwane. Athi kuPetro
niluhlanga lolukhethiwe. Nikhethelwe ukuthi nikhombakalise ngisho kahle masibazana. Imisebenzi lemihle, the glory yaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi nakasezulwini athi sibuko sekuthi umhlaba wathi buhle bami utabona ngawe nami. Amen bazalwane. Uyathi lesinye isikhathi sitha sihle ngathi sentana sihle simangala. Simangale vele mbamba sithi hawo mayimos mina bengidlalela manje lo muntu uzofika wasukuthatha serious lento le. Buka, we were created by God. But lamhla bazalwane nasingakaqapheli singagijima sigijime ngalomunye umgwaqo. Sise mkingeni lamhla umhlaba wonke usenkingeni yekuthi umuntu ufuna bodokotela kutomchaza ukuthi kodwa mina ngindvodza ngingumfati noma ninami nibazalwane. You see nangicabanga lokho ngithi hayi cha uyabona lamhla ke kwayi sithi I had a very good love. Manje mos mina bengithi ngiyadidlalela lo muntu lona uzokuthatha serious. You cannot define your life except from scripture. Ungeke ukhona kuyichaza impilo yakho ngephandle kwembhalo. Whosoever said siqhamuka etimfeneni sathe siyaguquka saqala sithi imfene mbamba sinje tase yakhuphuka yase yakhuphuka yase yahamba. Usho ukuthi kuze utati wena ufuna uhambe uyofuna naye imfene naye yaqala mfene enzini kodwa vele mina la ngikhona lokhu sengikhuphukile nyalo ke ngeke uzukhone kuphila impilo noma ugijime uwine ungakade tholi ukuthi ungubani wena ngeliso lalolo wakudala. Ligama lenkosi alibonga. Kwesibili ugijima uyawina uma ngabe wenda lokhu lakudala lo wakudala akulethela kona emhlabeni. When you do what God sent you here to do. Bambaka. Jesu yafika emhlabeni nakafika uthola abafunzi bakhe bahamba kanye iminyaka. Emva kwaloko abafunzi bathi no, this is very nice. Uyasuka Petro uhamba uyawulungisa ukuthi Nkosi kufuna sikubeke enyalo saluba inkosi. Bafuna kumgqoba ukuthi salaba inkosi. Athi Jesu no. It's not for that purpose that I'm here. I-purpose yami yokuthi ngibe la ukuthi mina ngife. But that doesn't sound good. Akusiko nje akusonzeli nje ekuthenini kube kuhle lokho ukuthi wena ufe angeke ingako na Petro wanyomula inkemba athi ngeke kwenteke. Ebazalwane la sikhona sinebangani sinetihlobo sinabomakhelwane labanesithombe sokuthi thina singaba bahle nasingaba kanje. But ngicela kusho ukuthi we are running to win uma ngabe senda lokhu uNkulunkulu lasithumelela ukuthi sikwende. Imagine Jesu seka inkosi athathwe abone uzwelile bandla ngathi seriously la ngisho manje. Hoyo yebonga labantu bafuna kubeka inkosi so inkosi ezulwini nakasuka he came down from heaven to fulfill a mandate and a purpose. Nawe nami sasuka kuNkulunkulu bazalwane. Ngaleli nyanga siyawubuyela kuNkulunkulu. Kukhona lafuna uNkulunkulu ukuthi sigqwalise saphila lamhlabeni. 2 asinaye forever sisaphila. Amen bazalwane. Asithole siphinde sende bese kwesi3 siqethe lo msebenzi uNkulunkulu lasithumele wona. Athi Paula, I have fought the good fight of faith. I have kept the faith. I have finished my race. Ngalelinye langa kuyawusho njalo kimi nakuwe. But ngicela sibambe letinto ezintathu ke bazalwane. Kumele sithole ukuthi ngulolo wasidala wasilethe emhlabeni. Abe nane engcondweni. Kuze sibe ngibo, sibe ngilo muntu lasidalela wona to sende lo msebenzi kwesithathu siqedze lowo msebenzi uNkulunkulu lasithumelela wona. Ngicela ke sibuke lokune
4 things letidingekako kuze wena nami siwine. Siyagijima, sigijimela kuwina, kodwa kunanathi into 4 lekufuna tibe khona kuze siwine. Kwekuqala kuze siwine kumele sigijime in the right direction. Sigijime siconze lapho kumele siconze khona. Bambaki. Mhlambe ezesichubeka I will highlight something on that. But nyalo ngifuna ukuthi uyathi ungavumi mntwana kithi ukuthi ugcina ukhohliwe. Ugcine uthathwa ayichubeke inkosi sibusise bazalwane sifunze sisebenze kahle siphinde sibe nemnotho uphinde ube mnengi ninami bazalwane. Sithi singaba nawo ube mnengi but inkosi ayisisite kukunye singaqabangi ukuthi kugijima kwethu ngilokuthi sengifikile emnothweni ninami bazalwane. Ngilokuthi sengifikile emsebentini sengifikile ku promotion. Kugijima kwethu akwati asatini bazalwane ukuthi kukhona lokwaphakathe. Sigijima stawina because sigijimela injongo yaphakathe. So we must run in the right direction. Young man, can you help me? Ngana umfanekiso wegijima asesibukele ke bazalwane. Uma utawina kufuna ugijime 1 2 uma utawina kufuna ugijimele kuwina 3 ugijime in the right direction. Hayi iyasuka bazalwane nangi yalo uyalandzela. Yellow team. Uphi blue team usele kakhulu angisho muzi. Thank you sir. Awumani ubuyele emuva kancane nje lapha ekugcineni naselijalithatha leliyowina ke sekufanele uyowinisa lutho angisho. Aselithathe lelija lapho. Ngicela sinake ukuthi nyalo akasagijimi yedwa nyalo. Bamba kubuka. Hayi ngibona nalendvodza lenye ila seyilandzela lelijaka uzama ukuthi hayi khawula jika bazalwana. I can imagine ezulwini kuleli fu lebofakazi basibukela sisensimini ukhanze ukuthi nalifika kuwe luthi lifika kimi luthi ngiyagijima but when it lands my hand which direction am I running? Kuzuwine, let's run in the right direction. Let direction le right ke bazalwane ngilele aligna na nkulunkulu ngempilo yethu. Amen. Wow. Kwesibili kuze siwine you must run in the right lane. Kufuna ugijime elayinini lakho. Kuyenteka ke lapha ukhanze ukuthi lama line nakusukwa nje kulenye noma 200 meters noma 400 meters kulama yes lo munye usuka la kodwa lo mnyabe lapha embili anti nyabona bazalwane but ulembili but ngikhathi kusukwa ubekwe le nalo uselayinini lakhe. Ungeke uqomeliswe uma ungagijime ngelilayini lakho. When you break the lane you are disqualified.
Lokho kusho kuthini ke bazalwane? Let us stay with the assignment that God has given us. Kuyendeka lesikhathi ukhanze ukuthi umuntu uNkulunkulu uhlanyelela ukuthide. Lo muntu loyo angakwendi lokho ende yena lalafisa noma laleva ngathi ngiloko lokumnanzi kimi asekube kusena. Siyakholwa lamhla because uNkulunkulu put in the hearts yalabanye ukuthi bete bakhona kusipha livangeli. Bashiye emakhaya abo. Sengikhumbula Petro athi sishiye konke ngose salandzela wena. Hayi ngoba bekangeka khona ukuba kusoma business. This man was a good business person. But kuleso sikhathi uNkulunkulu wahlanyela kuwe wathi buya ungilandzele. Nika nami bazalwane. Ungeke ke umlandzele uNkulunkulu ngentsandvo yakho. We have to obey God. Sende lokhu lakushoko ngentsandvo yakhe nangesikhathi sakhe. Sihlale kule lane lasibitele yona. Ngoba nguye ekugcineni lomile nemklomelo kusiklomelisa. Insayele sinayo ke bazwa ukuthi sithole thina ukuthi sibobani sithole ukuthi uNkulunkulu ngibitele ini. Utawuthola njani? Utawuva live liqhamuke ezulwini ngeke. Nakule ngicela ukukhuthatha kuwe kuko ke kuloko. uNkulunkulu ukhuluma kuwe tintfo letincane lamuhla. Ngicela ukukutshela ke ukuthi ngito letintfo leto letikwakhako diphinze takhe lilayini lakho lokufuna ukugijime kulo. Uma umlalela uNkulunkulu in these small things, then God will continue to speak in your life. Le live uNkulunkulu alikhuluma kwempilweni yakho ngile live lelikwakhako lelikwendako. Kukhona live uNkulunkulu alikhuluma kwempilweni yakho nangabe kude then mina nawe sisenkingeni because sakhiwa ngule live uNkulunkulu alikhuluma. uNkulunkulu wakhuluma kuAbraham wathi I've made you the father of many nations. Abraham waliva le live walikholwa and lelo live lamenda lamakha he became the father of many nations. Amen bazalwane. uNkulunkulu ufaka imiqondo etingcondweni tethu, afake emaphupho enhlitiyweni, afake imibono sisaphila. Lawo maphupho ngona akwakha, ngona akhomba ilane ukuthi wena hamba la. Look at Joseph. Joseph naye wagijima kulane yakhe. Agijinyiswa yini liphupho uNkulunkulu lebekalibekile enhlitiyweni yakhe. Ninamba zona. So lelo phupho lalikhuluma koNkulunkulu, it's there to kuthi likwakhele lo mgwaqo lokufuna ugijime kuwo. Uma ngabe ungakeva livi unganam mqondo waNkulunkulu, unganaphupho, unganambono, it is very unlikely ukuthi wena nawe singagijima sigijimele kuwina, because sitawina ngoba sigijimisa lalakhulumile uNkulunkulu etimpilweni tethu. Na Kristu liqobo wathi thola embhalweni. Nakahlola imbhalo, he discovered himself. Mina nawe sitatithola ezisihlala lambhalweni, sihlala naNkulunkulu utawukhuluma etimpilweni tethu. Nasenda ke lokho lokuncane lathi asikwende kuvula indlela yokuthi uNkulunkulu asinike lokunye. Amen bazalwane. Wafaka umbono empilweni yaNehemiya. Nehemiya wasuka eBabylon wahamba wavusa tindvonga taseJerusalem. Sikhuluma ngaNehemiya lamhla, wakhiwa ngumbono lo wafika enhlitweni yakhe, a dream, a vision that came into his heart. For us to run to win, church, kumele sive kuNkulunkulu. Kumele sithole imiqondo uNkulunkulu lasipha yona sisaphila emhlabeni. Kumele kube nemibono nemaphupho lasipha lolo lamaphupho angikhulumeli lokuthi ulele ebusuku kukhona lokubhudzako. Ngisho liphupho lekufisa, ngisho liphupho lekufisa kwenda lelo phupho ukhanze ukuthi wena ucathi liphupho nje lihlanyelwa uNkulunkulu empilweni yakho ngoba afuna kukwakha, ngoba akuvulela umgwaqo wekuthi wena ugijime. Awukagijimi ke awukawini ngoba wengcela abanye, uwine ngoba ukhonile kukuthola okuNkulunkulu lathi ngubitele naku. Wase uyahlala kuko ugijimisa kona kuze kufike ekugcineni kwempilo yakho. Wena nami njengaPaula sisho njalo sithi I fought a good fight of faith. Amen. Now Jesus came to that point and said it is finished.
kwamele bazalwane nathi kuthi sigcine sifikile lapho sithi I have finished. I have finished the work that God has assigned to me. Yini lo busy ngako? Yini lo matasa ngako? Lo muntu athi ngisibhizi ngalutho. Kuyinkinga kakhulu ke lokho. Bekungcono manje kuba ubhizi, but kuthiwe ubhizi ngaloku kungasiko njengaPetro beka busy. Wathi nje ushiya ngalapho, buya ngala, ndakwenda mina you shall be fishers of men. Kwesithathu bazalwane kuze siwine kumele sigijime ngitsite right direction angisho ngathi right lane ngathi right rules kumele sigijime ngemithetho lengiyo lama rules ahambisana nale lane kufuna wathi ukuthi le rule ithi awusuki ingakashaywa singakakhala isibhamu nikayi number zona wasuka singakakhala isibhamu kathathu kwendekani we are disqualified ngicela ukukhulula ke la mhla bazalwane kude isibhamu lesitawukhala kade sakhala isibhamu bazalwane amen sise mnciniswaneni lizulu libhekile sisensimini kodwa wonke uNkulunkulu amfake kule nsimo wampha imandla ukuthi this one shall come out a winner athi kuto tonke timo ungetulu kwebancobe mntwana kithi mhlawumbe ngalenye ilanga wagcine sowukhathele sowubeke eceleni cha ukukhuthatha lamhla uthi vuka sukuma and run. The day u give up ngilelo langa wehluleka. But no matter you have given up today, can I challenge you to rise up and run? Because there is a winner inside you. Lolo kwenda wonke lo ncintiswanako awine ngunako kwesi4. Right lane, right direction, right lane, right rules, and then athi Paula, I discipline myself. Ngilokuthi utithibe, ngilokuthi utibambe, ngilokuthi utiforce. I-discipline ngilokuthi uthwale lobuhlungu lamhla balobumnanzi lobugathi lekusasa. Wonke lo winako empilweni must have strict discipline. Uthi Paula bagijimela umkhomelo lobhubhako. All athletes practice strict self-discipline. They do it a prize. Okay, to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Siyadinga ke bazalwane kuze siwine kuthi sifake lele kuthiwa i-discipline. Kuthi sitithibe siphinde sitiforce. Now, kuyendeka ke kuthi esikhathi esiningi le tinto lekufanele sitende kuze siwine asifuni lokutenda. Nika inamba zolwana. Akusito lele sifuna kutenda. Mina lele ngifuna kwenda kuhlala phansi ngibukele imovie nemasoapie angisho mos. Ayikumnanzi lapho energy khona lapho. But nasakuthiwa ngesesikhathi nyalo sokuthi mntwana kithi ihlala phansi nelive laNkulunkulu. Angathi bese kwende kanjani. Bese uva nje ngathi hayi man uyathi ngitsiniwe mina. Kodwa bongeva lokhu utsiniwe na usabukela le movie noma le soap. Nika inamba zona. Bambaka I'm going somewhere. You need to do kudinga wendele lokudinga ukwende lo lokutawuletha lo mphumela. Kuze ukwende ke kudinga ukuthi you put a discipline. Uthi strict discipline. Ngake ngalalela lo munye umshayi wesibhakela Mike Tyson. Athi yena he would wake up at 4 a.m. every day to run. Silele siva mnanzi thina siva buthongo kumnanzi yena he is waking up. Because it's nice to wake up at 4. No, it's not. I need to keep training. I need to keep exercising so that I stay fit. Kuthi ngalelanga lemncintiswano linkhanze kuthi I am fit to face the opponent.
Thina ke bazalwane isikhathi esiningi ngalesikhathi ekufanele sivuke ngaso exercise we are sleeping. Noma ngabe bengasi exercise yenyama. When you exercise reading the scriptures, staying with the word, uhlale evini, uhlale emthandazweni, that is a spiritual exercise. Ayihambi mahala, idevelop muscle akho kamoya. Amen bazalwane. Singoba siyeta lesikhathi lapho kutawunqindiswana khona. Siyeta lesikhathi lapho useringini khona. Athi Paula, I don't box like one who hits the air. Angishaya isibhakela ngathi ngishaya umoya. But ngalokuthi sengidisciplinile ukuthi every day I must exercise my spiritual senses. I must exercise my spiritual muscles. Kuhlale evini laNkulunkulu kubita strong discipline. Lesinye isikhathi kufuna wakhe isystem utakhele wena leleto okugcina la evini leleto okugcina lapha emthandazweni. Labanye labajimako bayathi ukuthi na ujima wedwa akusimnanzi but kuba ngcono nasibanengana asho mo. So you then organize a team loto exercise nayo. You organize munye umuntu babili bathathu ba5 we are going to pray kusukela kulesikhathi lesi kuya kulesikhathi lesi. Wakha wena isystem letokugcina u-exercise so that you stay fit because you are in a race. Uma ngabe utogijima ugijimele kuwina, you must put strict discipline upon yourself. Amen. Noma singabuye emalini bazalwane kuyafanana. We need strict discipline. It is the pain today that will give you the pleasure tomorrow. But it's in we want the pleasure without the pain. Ekugcineni ke bazalwane kune buhlungu lobubili le umuntu athi agcinela kuko uyathanza noma akawuthanzi ngeke ubugetshe lobuhlungu lobo. But longa kwenda wena kukhetha ukuthi ngibuphi lobuhlungu lobufunayo kulobu lobubili. Buhlungu be discipline noma buhlungu be regret. Buhlungu be ku exercise noma buhlungu be kutisola. I wish. But child of God, lamhla ngicela ukukhuthata ekuthenini no. We are in a race. Exercise, discipline, kudla kwethu. Ekseni njalo Jesu abesuka kubo ahamba yothandaza. Nika inamba zolwana. Nawe put a system letokforce ukuthi uhlale la vini, letokforce ukuthi uhlale emthandazweni. Ngicela highlight ke bazalwane bese sifike ekugcineni. Uma uthi uyawina kusuke ungawina bazalwane, you can go to the moon and back and all around the world, down the sea and come back. And we will celebrate you and say, oh, wow, that's wonderful. Amen, bazalwane. In science now, it will celebrate you. But in the moon and back, in the sea, God has been there all the time. He's not surprised by what you have found there. When I think those aspiring scientists, every discovery goes we test this one is true or false. Check if it aligns with scripture. If it aligns with scripture, bababs. If you have scripture, throw it away. Amen, bazalwan. Because there is nothing man will discover that has not created. Amen. Wonderful. So, ngeliso la nkulunkulu ke bazalwane, ugijima uyawina. You are winning when unanathi into letting for empilweni yakho. Kungaba kunenge but ngicela highlight nawo. Uyawina uma number 1 unempilo. Athi ke lo munye nginempilo njani ngoba vele ngiyaphila. Umuntu can live, but uthi Jesus, you need life. What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? Watch. This man is alive. This man is gaining the whole world. But Christ is saying, what shall it profit you if you have everything but lose your soul? The starting point of the race, the starting point of you winning, now tibana nempilo.
athi boyihlo badlile imana bafa kodwa lesinkwa lesi siqhamuka ezulwini sinika impilo emhlabeni athi ngisinkwa sekuphila lo Dlamini utawuphila athi ngidile ukuthi nibe nekuphila nibe nako kucicime athi John 17 naku ke kuphila lokuphakathi kuthi umuntu atane nawe babe na Kristu lomthumile amen. The starting point of you winning kuthi uthole impilo and impilo nguKristu. Life is Christ. Life begins with Christ. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Uma ngabe Kristu angekho empilweni yakho kusho ukuthi ngeliso lasezulwini you are not and you will not win. You win when you come to Christ. Amen. Lempilo lengikhuluma ngayo impilo lephakathi. Ngesilungu it is Zoe life. Ngilempilo yaNkulunkulu, ngile nature nje yaNkulunkulu, leNkulunkulu akupha yona when you come to Christ. Ngiyo le yena kusi noma ngabe timatima but uyasukuma uqhubeke uhambe. Noma timatima balikhulu kanganani there is a smile in your face. Lempilo ngileleletha kuthule engqondweni nabe kumele ngabe uyahlanya ngale sentakalo lesesendekile. Lempilo ngileleletha Amen. So impilo iqala thank you sis kuKristu. When you have life uthi ke nkulunkulu you are winning. Amen. You are winning. You are winning. Kwathi angisho lamhla ngithi mntwana kithi you are winning. Why? You have life in you. Hey, this life kudelele ngaku lengayibhubhisa. It's indestructible. It's incorruptible. It's endless. Good indlela longayithatha ngayo ngoba lempilo lena it's union with God ngiconnecte naNkulunkulu so iyaflow nje from God to me kuze ngingabi nayo ufuna ususe uNkulunkulu nangabe wena ungibani amen. So you are winning when you have life. 2, you are winning when you keep the faith. Now nekholwa uqine lokukholwa bambaki sithi asinandzaba ukuthi sokholwa iminyaka lemingaki kuyendeka nje sonke onke malanga sifuna indlela nje ukuthi ngathatha njani ukukholwa kwakhe. You remember Jobe wamsukela ngalenye langa afuna nje lokukholwa ukuthi ngifuna nje asuke la uNkulunkulu ake sekahambe athembe abeke lithemba lakhe elsewhere. Timothy afike ekhaya uthandaze usukume indvodza yehle yenyuka bese lesimo siyakhuluma nebangani bayakhuluma letihlobo yakho lokhu ngathi kudinga ukuthi uye ngale nika inamba zola. I'm challenging you. You have life when you keep the faith. Now tawuqhubeka uthembe uNkulunkulu athi David ngiphakamisele emehlo wami etinthabeni ngoba lithemba lami likusimakathe. Kunetimo letawufika empilweni letitawufuna lokukholwa kwakho ukuthi shiya kukhona la ungasidakala khona. But you are winning when you say I put my faith in Christ. I put my faith in God. Lokholwa lokhu ngiko futhi lokhu uvuthela lempilo lengekhathi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngiko futhi lokhu sinika kunqoba kutotonke timo. Ngicela kusho ke ngoba vele ugijimela kunqoba wena lokukholwa lokho ukupha lokho kunqoba. Bambaki kunema backlist lese wawayekela wawafilisha kadzeni. Lamhla ngicela ukuchallenge ukuthi isukele leyo backlist. Nangabe bekugula emtimbeni wakho ngicela kusho lamhla uthi this faith gives you power over every work of the enemy. How God anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. Lobeka hamba aphilisa bonke lebacizetelwe nguSathane. Kunemandla la kuwe mntwana kithi lathi sonke simo wena ungetulu kwemnqobe. Amen. Kukhona labangakhumbula sometimes we win, sometimes we lose. Rastaman. Okay. Sometimes we win, sometimes we lose. Rastaman. Ukhona la yathi ngoma le bazalwane. Bazalwane.
Yatiwa ngithi ke leti ngoma leto. La ku Jesu ke kude sometimes I win, sometimes I lose. Ku Christ I always win. Amen. Kuto tonke timo ngetulu kwebangcobe ngaKristu longiqinisako. Ngoba uNkulunkulu ngiholela edwendweni lokunqoba ngaso sonke isikhathi. Noma ngicinzetelwa ngeke ungiqede. Noma ngangijika phasi ngeke ungisaphade. Noma ngawa ngidawuvuka lene ngoba sonke isikhathi ngetulu kwemnqobe. Lokukholwa ke kukupha lawo mandla ekuphila ngekunqoba kuto tonke timo. Please don't give up on your life. Don't give up. Don't give up. Stand up. Stand up and dust yourself and say, angeke mina ngetulu kwemnqobe. Don't give up on your marriage. Don't give up on your marriage. Put up that fight. Uthi uNkulunkulu, you shall win. Don't give up. Don't give up on your children. Uthi uNkulunkulu, sukuma ulwe ngoba utawunqoba. Sukuma ugijime ngoba utawunqoba. Unako lokuphila kwesithathu when you keep the light. Kwekala it's the life. Kwesibili is the faith. Kwesithathu is the light. Keep the light and let your light so shine. Kukhanya kwakho makukhanye phambi kwabantu. Hayi bazalwane, sibahle kakhulu. Siyabonakala kukhanya kwethu kuhle. But the challenge ngunika yona ukuthi akungagcine esontweni bazalwane. Asihambe nako siye emakhaya, thani amen. Asihambe nako siye emsebentini, thani amen. Asihambe nako bazalwane konke la siphila khona, let the light shine. Akukhanye kukhanya kwethu phambi kwabantu ngoba uNkulunkulu sendile saba kukhanya kwemhlaba. Kwegcina ke bazalwane, keep the work. Gcina lo msebenzi noma qhubeka nalo msebenzi. Uthi Jesu babe uyasebenza kuze kube manje. Ngicela ukupha sithombele, ngicela usisebenzise nawe empilweni yakho. Umntwana lomncane kungaye konke. Nguye lofuna liswida nje. Konke kunaye. Na uhamba edrobheni kufuna umphatheleni. Dangiphathelana ngisho mos. Noma kutshele ukuthi mphatheleni. Vele njengemtali nawe la uhamba khona, you make sure ukuthi na ubuya kukhona lo mphathele khona. Nasebantwana ke bazalwane. Kungathi kumnanzi kuba ngumntwana, ungakusabi, ungakubalekeli. Na uNkulunkulu yakhe enjoya. And futhi uyagijima. Ngoba nguwe nyalo ufuna liswida ngisho mos. Ngoba nguwe nyalo ufuna ini. So kayifishane, when you are a child, you have power to order your parents around. Angisho mos bazalwane. Hayi man, angiva nini man. But wakhula. Hayi, tiyashintsha tinto. Akusasiwe ke manje lo keep ema order. Sengilabadala bakhiphe ema order. Angisho emanti. Tinkhuni, nika inamba zwa. Siphekani, so ukhulile lapho. Uma uNkulunkulu akuthuma, it's a sign ukuthi sosukile ku level yemntwana, sokhulile. Amen bazalwane. Ngiyakhumbula not long ago, I happen to know lenyelja lebe satana nalo letimotweni Ken ukuthi uyagula. Ngaba bathe hayi kwala la moyeni wami. Ukuphi uze speak. I couldn't finish that day. Ngakushiya konke lele benkuplanile that day ngathatha imoto etule speak. Because God is now ordering you around. Ngine numbers one. It's a sign yokuthi sewukhulile. Kuthi uNkulunkulu nguye lokuthumako akugijimise ukuthi hamba le. Nangabe kusengimi akusho ukuthi baza ngeke sicele uNkulunkulu cela. But ezuqhubeka ucela khula kuze uthi uNkulunkulu akhone ukusebenzisa. Uthi ke Jesu babe uyasebenza kuze kube manje. So ngicela ukuchallenge ake ekuthenini kuze uthi uyawina ngilokuthi wena usensimini kanye nababe. Kwakungehlula vele bazalwane kunzima vele except lamhla kule generation yalamhla. Ungeke nje uthi usekhaya babe ungephandle uthanyela libala noma uyacenza
uphume wena nalelo bokuplanile kwakho kwangelelo la ungamane umyenge na uthathe 20 minutes uthathe isicenze noma uthanyethanyele kuze nika inamba zona uthi ke Jesu thandazani ukuthi babe athume 70 uthandaza uthini wena baba usensimini uyathandaza wena ulele babe thuma 70 esimini kuze ukhona ukuthandaza kufuna na ube la nsimini amen bazalwane kungi3 ke ngicaka ukushiya nako la msebentini 1 invite when you come to church ungakuthathi kancane kungendeka ungedi nemuntu ongemalanga when you come to church but when you invite somebody to say come with me to church you are at work with the Father when ukanye kanye nababe emsebentini amen bese lokunye kuthi nje Nkosi ngisite nami ngitale umntwana yini in the natural siyakhala kuthi Nkosi ngeke ngiphe umntwana let's cry in the spiritual and say God give me a child amen bazalwane a spiritual child kwegcina ke la kuthi inkinga lenkulu bazokusiziswa ke bantu ayikho ekuthenini bantu beve ngaJesu bantu bayathi Jesu fanele bayamfuna Jesu but the truth is people lack a discipleship baswela kusitwa kuthi ngisite ngikhule enkosini ngalenye langa my son wangenela lenye irace yelibhayisikili nakangena kule race so I went with him there kuthiwa ke okay nine manini ngala kune line ngala lo ngenela le race uwela le line nelibhayisikili lakhe then bebagcweleke lapha ke safika isikhathi vele yakhala imfengwane yasuka kubo bonke lana bebalapha guess kuthi mehlambe kabukephi hayi nato tibila I don't know noba beng 10 noma 20 kilometers le race yabo bahamba saze sakhohlwa solo sihleli lapha ukuthi bayabuya kwathi ngelikade abonakala bicycle liqhamuka lapha okay beta solo ngikatsile beta solo ngikatsile hayi kwaba matima manje enhlitweni yami ngafisa ngathi bengajumpa into a bike and go down there nika inamba zona hayi sesithe kakhulu lesikhathi ngiphinze ngithi hayi man bafuthi babakhona la bakhona le iwari akusiko lokuthi is he going to come first or not nika inamba zona iwari ukuthi what happened so we stayed there after a long time ngabona bicycle mofu ngabona that's my boy and the funny thing akalishawo vikenya lo bicycle shova yena so libambe ngesandla uyalifuqa then I got to learn ukuthi while there was the race the bicycle broke down so yena he was working and fixing the bicycle so that naye abuye but nangibuka lokuthi when he came he was coming with others yet he had the problem ukuthi I must fix the bicycle and come ngicela kusho nako ke bazalwane you are in a race usemncintiswaneni usuke la ku starting point babe wakho ula ukubonile na usuka uhamba ligama lenkosi alibonga ngicela kusho ukuthi umile lamuhle ubhekile to see you come back kuyendeka kulomncintiswano umbhalo uthi labanye balahle kukholwa and never come back but God is waiting to see you come back akabuki ukuthi ufike ube weqala uthi Pawula thina lesesigijimile thina lesesihambile safika kodwa uNkulunkulu uthi the wallet manini ngoba ngifuni ukuthi nina nikhazimuliswe bangakafiki nabalabanye amen bazalwane umele ukuthi nawe ubonakala I pray egameni la Jesu ukuthi gijima kuze uwine yilwa unqobe ungathathwa indoda lomhlaba noma kungaba amatima kudzinge ukuthi uhlale phansi and fix your bike but you know I have to return and go back home may God give you the grace usachubeka ugijima
kulomncintiswano kuthi ugijime uwine ulwe unqobe egameni la Jesu Kristu lo inkosi yethu. Father, we thank you and we give you praise. Lamuhla Nkosi siyathandaza ngemusa wakho nangamoya wakho longcwele. Siphe Nkosi lowo musa sisagijima kulomncintiswano. Singathathwa tintfo talelive kodwa emehlo ethu abheke kuJesu. Lo ngumqalisi nemphelisi wokukholwa kwethu. Khathimliswa wendiwe mkhulu babe. Ngalelinye langa sigathile. Kuvalive liphuma emlonyeni wakho uthi wende kahle mntwanami wende kahle. Siyabonga your Holy Spirit will give us that strength. Sithi khathimliswa wendiwe mkhulu ngaJesu Kristu lo inkosi yethu. Uma ngabe ukhona lamhla awunaye Jesu ngicela kusho impilo lomncintiswano uqala ngekuthi watane naNkulunkulu. Ngicela kuthandaza nawe. Ngicela uphangamise isandla sakho uthi Nkosi lamuhla ngiyamukela Jesu abe inkosi empilweni yami. I want to pray with you. Please raise up your hand. I will pray. God bless you. 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 Babe na babantwana bakho egameni la Jesu siyabonga. Wena wethembekile ingadi yaJesu inemandla ekusikhulula emandleni esono. Ngicela sithandaze kanye nabo ke bazalwane. Thani babe ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ukuthi Jesu abuse impilo yami. Ngiyavuma ukuthi Jesu abe inkosi. Ngiyakholwa enhlitiyweni yami Jesu wafa wavuka ekufeni. Babe ngiyabonga kungithethelela tonke idono dami. Kusukela lamuhla ngingumntwana wakho. Kusukela lamuhla nginempilo egameni la Jesu Kristu. Amen.